lishonile labadzala nalabancane nalabakhulu bogogo nabomkhulu kini nonke makhehla amahle. Indumandumana lena ngumfula longazi amalangana alabuyela ebusuku. Ngiyabingelela Nkosi yami nana ngomlayezo esengiwathathe amabhokisi lamabili lawa anemsebenzi wawo kakhulu nalaba abangidilivela wona sebakhathele ngoba ayaphela. Abalekile lamabhokisi lawo ekhala lakho ukuthi ube nawo. Kunemimoya lehlukahlukene lehlupha abantwana nabalele. Kunemimoya kwawena umdzala lehlupha ukuthi uheme kanze sotiluma ematinyo labanye baphathwa nganakwesifo basifo sekuwa emafiti kanze labanye sebalala nembotokoloshi sophupha umuntu unemuntu wakhe la eceleni kejuyedwana. So khanzakala nje wenta into etingcinamba soyahema uyakhuluma wedwa busuku bonke. Kuyasita lo mabhokisi lo kuko kubili nje uthole ubuye nako kimi ngidakukhomba ukuthi kusebenza njani. Uthi nasokutholile ungithinze uthi sengikutholile lo mabhokisi ngeta nako nini ngikhona mina till kuze kufike 23 wekuye Witbank. Witbank ngiba 23 24 ngiyabuya cause ngina 2 days or 3 days ngise Witbank kuphela kule nyanga le. So ngiyacela kinonke ma clients ami lamahle ngiwathandza kakhulu ngifisa ngathi uNkulunkulu anganiphe amandla niphumelele empilweni teni nala sithinze khona kube nento lenhle lebe siyabonakala. Ngicela ukuthi kunanasi washo nasi lesiwasho lesi sahamba nalo loluhlobo lo. Lesiwasho lesi waphatha lokhu nje wena wathi kahle ukuthi utawuhambana nasi washo nasi setimbi lesiwasho lesi siwasho setimbi. Na unetinkinga ekhala lakho kuyaliwa nivana understandani niyenda tinto tingahlangani buye uthathe naba bantu na bomaguduza laba bashaya yonke into izitha zakho la kududela lonke indzawo lo muntu nalapha athi nomuntu ubhace khona wenda le ndoda yakhe emfihlakalweni la ufike uthola umnanzi ngemali yakho nje lencane only 300 rand uthatha la kunemafutha khona nedaphelile elikhomba uhlali ke ungakutholi lokho uthola nemafutha khona. So ngiyacela malangeni amahle nonke ma South Africa nonke buyani into othola impilo niphumelele niye phambili. Bengisebenza namhla umsebenzi omkhulu njengoba nibona nje ngimala tani nibona nje kunje njengoba sibekusebenza namhla kakhulu. So umsebenzi ukhona singeka ukuthi bantu bangene batothola kuphila. Kuyasentshetwa ke la ekhaya bayeta labanye babonge ngenimbuti nyalo nomunye ungithengele likhaya ngalala elikhulu. So siyambonga ngithi nje nini naloya akatshele lomunye ulike lapho ucomment usubscribe ubambe le nombolo engidakunika yona 066 129 7126 066 129 7126. Lenye yami inamba noma ngitholi kuleke ejale ngiyona isebenza kakhulu ithi 07 9 15
87194 079 1515 87194. Uthola DR Mpele. Inkosi inibusise inike usuku loluhle emandleni nekuphila kwenu kukhanye egameni lika Jesu. Amen.